bahkan debuna ulama apek tidak kareng sepo saat ampun sete nikah lebih nunjuk aki potra kak dinto aropa aki potra se taat se apek teh apa sabab terkadang beda potra nikah ataat ota be apek tidak kareng sepona keng beda maksud teh napa maksud teh seiyarep napa tunyana beda napa punten beda dewuna Gusti Rasulullah pasti tepak tak kira lopot mon selain papendere pak alemeh palanceng iti telah pon profesor doktor lanceng pon di telah nikah debuna bisa tepak bisa kalero tapi mon pon Gusti Rasulullah seadebu tak bakal lopot pasti tepak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Sesami-sami patan kaula amul jaki, patan kaula ta'zimi, patan kaula ta'ati. Sataja para alim, para ulama, para kiai, para pewaris dan penyambung lidah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah pagi menjelang siang mangken batan gaula papolong sarang Allah sarang para alim para ulama nikah situng kanikmatan seraja. Apa napa sabab karena Gusti Rasulullah ampun nekasaki dalam manna hadis epon man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Gusti Rasulullah ampun nekasaki siapa orang senyabis dak ka ulama maka pada nasida teng kasengko. Orang se asalaman dak ka ulama pada na orang se asalaman bi sengko. Orang setoju sarang para ulama maka pada na orang setoju bi sengko. Maka siapa orang setoju bi sengko nengetunya maka orang jadi bekal teti kanca toju na sengko nenge dalam kaudian akhirat. Malar muka along bolong ngabatan gaula majlis ka dinto tetiah apolong ngabatan gaula paki sarang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh
apolong ngabetan kaula are mangken saat mangken dalam acara mangken nikah salah situng pukteh katiponapa kabelesan ben katiponapa keutamaan separengaki sarang Allah kaangkuy umat epon kusse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kusse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadinto adabu ummati ummatun marhumah, umat tersengkok riah debuna kusse Rasulullah tang umat serahmati katipun apa yadkhuluna kuburahum bidhunubin kaljibal wa yakhrujuna minhu bila dzambalah bistighfaril ahya lil amwat. Debuna kusse Rasulullah mereka tang umat masuk ke dalam kubur ngibe tusa sebanyak pada nakunong, tapi saat ebang kita ki keluar dari kubur ada tusana boleh sapora sarang Allah hapus sarang Allah katipun apa carana kalaban istighfar seodi kaangkuy orang-orang seampun seta. InsyaAllah kalaban napa saya mau sarang batan gaula dari yasin, dari tahlil, dari satu aja amalan saya lakoni mangken saya kaniat kaangkuy almarhum Bapak Misnato malar muka kak dinto teti jalan pangapora sarang Allah sataja satu almarhum ban paringi tempat semulja ia junan epon Allah subhanahu wa ta'ala ban kak dinto cuken merupakan salah situng ceden untuk Allah apareng kabecean dak kabeton kaula utamana dak kana potona milana sahibul bait mangken Bapak Alimuddin sarang Bapak Kari kadinto putrana iki kadinto mabede acara mangken nikah manfaat te beni perak kaangkui banga sepona sampun sete punten manfaat dari acara kak dinto manfaat dari potra mabede hol mabede tahlil mabede nyaibu mabede bacaan Al-Quran ngeremaki nikah satu jenah beni perak manfaat te kaule kalaben orang seampun sete punten tapi nikah cuken bekal kaule kalaben manfaat te bekal kaule dak kana potona dak ka orang potrana seatuaki bencuken dak ka potra-potrana satrosa karena apa karena janjina debuna kusse Rasulullah sekak mah debuna kusse Rasulullah pasti tepak tak kira kalero debuna kusse Rasulullah pasti tepak tak kira lopot mon selain papendereh pa alemeh palanceng iti telah pon profesor doktor lanceng pon di telah nikah debuna bisa tepak bisa kalero tapi mon pon kusse Rasulullah seadebu tak bekal lopot pasti tepak abon apa karena ampun oleh jaminan dari Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha napa dabuna kusse Rasulullah birru abaakum tabarrukum abnaukum kusse Rasulullah ampun negasaki bana apek teh kareng ka orang tua na bana apek teh dak ka beunga sepona bana katipun apa carana apek teh badan gaula dak ka beunga sepo sampun sete ginga gini ka carana atuaki ngeremaki yasin tahlil bacaan Al-Quran Arab nyampung silaturahmi nekani dak ka cencina nika carana apek teh nah orang situng nak kana dak ka beunga sepona dak kareng sepona bahkan debuna ulama apek teh dak kareng sepo saat ampun sete nikah lebih nunjuaki potra kak dinto aropaki potra se taat se apek teh apa sabab terkadang beda potra nikah ataat ota be apek teh dak kareng sepona keng beda maksud teh napa maksud teh seiyarep napa tunyana beda napa punten beda se apek teh se atoro dak kareng sepona keng bola natako beda
beda. Tapi mon pon reng sepona ampun sete ki pakun apek teh kalaban ngeremaki tahlil, ngeremaki bacaan Al-Quran, ngeremaki kabecean, maka ni kan nunjuaki potra kak dinto aropaki potra se apek teh dak kareng sepona. Birru abaakum tabuna Gusti Rasulullah bakna apek teh kareng tua-dua nak kareng tua na bakna kabang apa sepona bakna tabarrukum abnaukum, maka pasti bekal apek teh kabakna anak-anak na bakna montor potra na beten gaula teti potra se apek teh maka palebur apek teh dak kareng sepo beten gaula seki beda ota base ampun seta lagi seki beda ota base ampun seta karena mangken ni kan luar biasa para rabu ben lakar leres napa si ada buah kisarang Gusti Rasulullah nikah saat Allah ngutus malaikat Jibril kaangkuy ngacereki dak ka sahabat tentang agama Allah ngirim malaikat Jibril hadis kak dinto kenal kalaban hadisu Jibril lagi hadisu Jibril nikah hadis mutawatir riwayat kisarang banyak sahabat pun insyaallah mungkin banyak saya hafal lagi datang malaikat Jibril aropaki situng orang datang dak ka Gusti Rasulullah langsung alengki ya dak na Gusti Rasulullah nyabak taote ya dak na taote Gusti Rasulullah tanya aki mal Islam tanya tentang mal Islam jawab sareng Gusti Rasulullah maka langsung malaikat Jibril ada bu sodaqta ajunan tepak heran sahabat nikah atanya apa bener seheran nikah mereka nikah tanya ki mal iman lastare tanya ki mal iman mal ihsan lastare tanya ki mal ihsan napa saya tanya ki boleh nikah pun jelas nikah telok pondasi adalah mana agama Islam iman ihsan lastare kak dinto napa saya tanya ki mata saah bila are kiamat bila ada kiamat Gusti Rasulullah saya tanya ki bila ada kiamat Gusti Rasulullah jawab tanya ki tak lebih tahu daripada saya tanya namun ngak kenika napa tanda hari kiamat napa ada benar Gusti Rasulullah saat tanya ki tentang tanda hari kiamat antalidal amatu rabbataha pertama Gusti Rasulullah nyebut ki manabi budak bebini ampun melahirkan tuanna. Macam-macam penafsiran ulama tapi kebanyakan ulama nafsire enggi kak dinto manabi potra kak dinto pateti sarang pot manabi reng sepo kak dinto pateti sarang potra na akatia budak otaba pembantu kula tanya banyak na babuntan beda na babuntan ikan to banyak na babuntan banyak ni ka asrotis ni ka sepekal terjadi antalidal amatu rabbatah milana jalan untuk badan kaula di samping tarbiyah pendidikan maka paraja parnyoonan ben wasilah perantara senya bepeki potrana badan kaula teti orang seataat maka nikah jalani iantara napa abak teh kedak kareng sepona mangken nikah saborana sumenep taone kan to mangken nikah biasa namun lamba mon pon are Jumat pen minggu kak dinto aziarah ka kuburan nyala seinggi napa punten mangken punten ngantos Jumat terakhir bulan Sya'ban mon punten ngantos telah telasan nikah sumenep kanto punten joran lagi alebian sarajukan berarti lah kan nikah cara na abek teh katipona apa boten gaula katipona apa boten gaula si adu akinareng sepo boten gaula sengger makia yasin ngera makia tahlil ngera makia kabecean ngera makia napanya mana bacaan Al-Quran sementara boten gaula ka kuburan jarang ngantos telasan mun telasan rami
Lagi birru abaakum tabarrukum abnaukum. Ni ka janji na Gusti Rasulullah. Al-Imam Al-Ghazali dalam ajlasaki hadis kak dinto beliau ada bu orang seapek teh dak kareng sepona nika bekal ngaule dua dari hadis kak dinto nika paling sakuni bekal ngaule dua. Pertama yang kak dinto potrana pateti potra sesoleh otaba solehah sayang kena apek teh dak kareng sepona niki kempang nomor dua karena janji na Gusti Rasulullah bekal apek teh kabena anak-anak na bekna berarti orang kak dinto bekal pada pak umur saat potrana bisa apek teh dak ka abena artinya napa palanceng umur sareng Allah. Jadi paling sakuni ada guna Imam Al-Ghazali ngaule dua manfaat. Napa? Pertama pateti potrana potra seataat, nomor dua engki kak dinto palanceng umur. Melana palebur beten gaula nikah engki apek teh dak kareng sepo beten gaula. Para rabu saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah penting. Niki bedana acara akatimangken pengajian akatimangken kadinto situng jalan untuk teti jalan kabecian supaya teti pengajaran dak kabatan gaula. Batan gaula paudi sareng Allah. Batan gaula paudi sareng Allah dalam gaudian dunya. Nika namung sakecek para rabu. Niki namung sakecek. Ampun jelas Allah Subhanahu wa taala dalam manna Al-Qur'an nika supaya teti ukuran dak kabatan gaula. Allah kadinto dalam mana Al-Quran ampun jelas al-adabu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah senyiptaki kaudian ben kematian. Allah senyiptaki badana odi badana sete engki saat mungkin ramina orang sete man kaman kadinto engki kalau macam-macam sebab al-maut wahid wal asbab mutafarriqah mati ni kasitung mungkin sebab macam-macam bada selibat songkan ngak nikah bada selibat ngak nikah mungkin malar muka badan gaula saja pasal mata sareng Allah dari macam-macam musibah macam-macam penyakit dan malar muka mungkin di antara keluarga badan gaula sebada songkan saat mungkin kalau ban berkata majlis kak dinto kalau ban berkata para ulama insyaallah malar muka yang kak sareng Allah satu je panyakan insyaallah. Kadin to kaudian badan gaula. Allah nyiptaaki kaudian, Allah nyiptaaki kematian. Tapi napa tujuan daripada odik na badan gaula nang itunya kadin to? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk nguji dak ka badan gaula. Ka emas paling bagus amallah. Ka emas paling becek amallah milana okoran sukses saabe engki kak dinto beni edelem banyak otabe sakudik na tunyana boten kaula tengki otabe punten na pangkat te boten kaula tor jabatan boten kaula punten tapi edelem ka emas paling bagus amallah ben lalakonna. Nikah saya paling sukses. Kak emas saya paling bagus. Kak emas saya paling becek. Mila nak badana kaudian badan gaula sataja nah. Yantara badan gaula bada saya pakempang urusan dah cekeh. Iki. Bada saya tak pakai kempang. Bodoh saya malarat. Bada apa punten? Wah, alaku siang malam. Tapi pakuntang daotang. Alaku na siang malam. Keng autang paku. Enggi. Beda si alako tak sampai siang malam, setengah hari. Keng masya Allah mobilnya duaan. Beda. Beda. Enggi. Lah nikah saya ngatur satu aja nah. Beni batan gaula punten. Allah saya ngatur satu aja nah. Tapi kau ningi nikah beni ukuran sukses sabatan gaula punten. Oh adik mobil dua sukses punten. Walati kalau ayyukum ahsanu amala. Saya paling sukses nikah, saya paling bagus amallah.
paling becek amal lah, paling saya amal lah, nikah orang paling bagus. Panjenengan soki maka luar obeng nyompeng ke masjid sanapa kaula nang uang keramika sanapa keramika 20 juta panjenengan maka luar 20 juta panjenengan malarat tak usah 20 juta nyari 100.000 sehari malarat keng napa kantong beda 100.000 kapian na bon keker nangalee ala ko masjid masih kurang semin entar katuku mele semin situng ekibe epek tak ke masjid nikah kaulanya be semin situng katipun apa pada rakira antara saya nyompeng 20 juta bi semin saya sesak belum tentu pada kamu saya lebih raja mungkin gelu belum tentu saya 20 juta nikah lebih raja daripada saya semin sasak punten beda situng careta jika kau tak ceng lanceng karena ternyata kau mau itu saya pertama jadi beda si nomor 2 beda si nomor 2 lanceng nih kayak kan gitu beda situng careta beda situng orang soleh nang Madinah beda situng orang soleh nang Madinah Masya Allah soleh orang gak dinto soleh becek luar biasa cinta nada ke Rasulullah tambah soki ben loman ni ka orang sebecek ni ka ngi selapon soleh soki pas loman lento akhirnya isitung saat apa napa mapolong obengah lambek ka dinto sobung koper akati mangken obengah ka sae sabe nang dalam mana karong sampai sakarong papolong obengah ka dinto sakarong akhirnya ampun apolong gak dinto obeng sakarong aling-leng nang kota Madinah aling-leng obeng se sakarong gak dinto ibegi ka orang semiskin setaandi ibegi mana bisa bung orang sabak iya dana compona terus sampai obeng se sakarong nikah tade ampun tade Masya Allah iki ampun tade lega alhamdulillah kaula bisa maka luar obeng sakarong untuk sandekah ngarep belesena iya junan epon Allah akhirnya napa timbul ini terkadang senyamana syaitan gak dinto nimbul lagi timbul dalam Athena andi pikiran andi karetek dalam Athena lasare pun satu aja pas andi karetek corak naki mon are mangken ni kata ada orang seasan deka banyak nak katia kaula are mangken ada corak nah sobung seasan deka akatia kaula banyak nah subhanallah lemalam orang kak dinto era bui kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era bui kusti Rasulullah pas langsung kusti Rasulullah ada budak kawan kak dinto ya fulan kata weh kak dinto katipon apa orang kak dinto cinta dekat kusti Rasulullah ben ngaule perhatian kusti Rasulullah ben didik sareng kusti Rasulullah ada bu ya fulan kata weh malam satia beda orang seasan dekah lebih banyak daripada bekna tak kerja serakut kadinto ya Rasulullah jeria nyamana Syekh Abdullah ba Majbur sebeda neng etarim mancal langsung mancal pas ingat ya Allah ternyata kaula tegur sareng Gusti Rasulullah benikah ternyata bodoh orang seasan deka lebih banyak daripada boten kaula maka langsung kulakuna nyoroh karyawanna pasiap kendaraan lambek nikah katetian korang langkong sekitar 250 atau 300 tahun seta bongkor jadi kendaraan ki onta lambek kadin itu kendaraan onta pasiap kendaraan nah ayo kita mangkat pasiap kendaraan pasiap sangona pasiap pesena kita berangkat kakamah kita mangkat ke Yaman ke Tarim akhirnya apa ampun kalakuna langsung berangkat dak ke Tarim perjalanan saat kadin to kurang lebih sekitar para 2 mingguan karena onta
menumpak mobil saus nika sehari setengah cek tebuna cakanca dan gaula sehari setengah ke 2 hari nika onta jadi para 2 minggu aculan sampai dapat ada katarim saat ampun dapat ada katarim atanya karena tarim kadin to tak lebar punten atanya kama compona si Abdullah ba majbur oh kasa tanyaki boleh atanya boleh kama compona si Abdullah ba majbur oh kasa sampai akhirnya dapat kiadat na compona beda mangki situng orang sepuh laki sepuh kadin to ngibe temboh aise aing atanya kama compona si Abdullah ba majbur oh kadin to ngereng mana bibanci dengan beda parluna ngereng antos dibin ternyata orang kadin to si Abdullah lagi tepak ngibe tembah aise aing lebet budi asalen pas keluar ngereng ya tore ngot alengki heran nang ade compokna masa nikah orang seasan dekat lebih banyak dari kaula tanya aki empian dari Kak Emak kaula dari Madinah empian parlo napa debuna se orang soleh kela punten sebelum ma kaula ajawab pertanyaan nampian kaula terus tanya kampian empian malam nikah bentang kesekian empian asan dekan apa akhiran apa debuna Syekh Abdullah Bajbur masuk san dekai ngak kai ngai ingat kai ngai napa punten hah kalau pai na baik kai ngai sesai kalau pai na baik kai ngai sesai kalau elok pai tapi kadang mun boten kaula nyumpung ka masjid ngak kai ngai kaula nyumpung semin 10 sak nih iki napa akhirnya napa punten kaula lupa coba kai ngai paksa kai ngai akhirnya ampun engak kai ngai pas puruh Syekh Abdullah kadit doh pas puruh ada bu oh engki kaula emot malam ke nikah kaula kadetengan situng orang mengeluh dak kabeten kaula lapar ka emas se paling bagus amal lah se paling bagus amal lah se paling beci amal lah se paling saya amal lah kak dinto orang se paling sukses dalam kau diantun sakak dinto saya bisa sampai aki malar muka tetia manfaat ben malar muka Allah subhanahu wa ta'ala matati boten gaula orang-orang saya sukses dalam kau diantunya boten gaula ben Allah ngangkat dari boten gaula sateja ben dari umat kak dinto sateja musibah sateja bencana dalam urusan sateja urusan utamanya dalam urusan agama sehingga na seiyarab sarang boten gaula tetap boten gaula dalam urus dalam terjaga dalam mana urusan agama karena ungku para rabu musibah dalam urusan agama penyakit dalam urusan agama ni kan lebih raja daripada penyakit lahir lebih raja mun boten gaula takut dak ka penyakit sebeda maka kau ningi penyakit se harus boten gaula lebih ngastete engki kak dinto penyakit elang nga iman ben Islam dalam ate boten gaula melana parlo enggi badana musibah akati mangken ampun senya mana pangajian gak dinto ampun mulai tade senya mana majlis taklim ampun mulai sobung nak senya mana potra-potra boten gaula potra-potrana kaum muslimin ampun mulai jauh daripada ilmu agama napa saya semak dak ka HP saya semak dak ka TV sehingga napa engki saya ngajari engki monta mbak kiai YouTube, kiai Google lagi. Mon punten ki Ustaz TV. Keker napa saya beda? Engki keker macam-macam pun saya nyaman ka bedaan saya beda dalam kabedaan nah potra-potra boten gaula ben pemuda-pemuda kaum muslimin padahal mereka arupaki orang-orang sepekal meneruskan perjuangan epon Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakadin toh orang lebih nanya sabora mana nabi badator ator se orang sontuk korang nyampur naki boten gaula nyaon sabora sarajana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.